Yo, as Nzema is a yaga bieko. A clean honey care. Moye mwila. Na yeva ye do benyula. More funny, the honey company in sunny. Mobe sebeme. Babeli and Zmazale. Na bava ura uba. Belly is ukababa ye projecting. Na be ya. Nzema Petroleum Hub projecting. Na be ya and a bashe. Bava ebura hona yakunje no ebura hona na bava buruba ma Ghana gane hihire beke one kpale o ma Ghana mare one kpale o Nzema mare yimoti ye fanwre krata ya ho parliament kebanienwa yimoti me ma yala benyunu ke as of January 7th 2023 ye Nzema krata ni ready more da penny more ezinhola yeva ye hoye mabe na mo wokrata ni enu lese ye da committee mo Nzema ekunga chire ye jibe jakanu na yela yezehei krata ila ye say agreement ka mo yenwi more companies in Saika Mole Techno Investment Module Limited more Russian law no Carlo Inc. more Canada law no on a Vintage Ventures Limited more Ghana law no ala ba ye ke be fa Jamaica Mole Petroleum Hub Jamaica eno abura hona na ba va buruba ma Ghana government la ochi adwene ohaye o santi ala ke monu ala o ya lo bolke ye Ghana mane the hubi ala ye project is the hemobia community ne mo bemme ba zalazo ne zan ko bemme be vini ye Jamaica ne oba hozrala ejuma ne ba hozrala o ya ene be ye zan nyani ehun se be lie fi zohan community ne na onika oba zohan akeno kuma tozu nyola yese be biza ye biza be keke motia mavre meni azale na aga ne ba vosa dozre compulsorily yelie abram aga ne mu an ejuma ne mu an so bazre boba ide mo wonu alale 10% okreke eche yakonu buru eche yakonu a buru pay onyaya abura hona ba ko ewie moke private people ke imoti ane melaboni amaya adane ke obali ewie mo azale compulsorily abava force ye ewie mo azale mo odamu an mo li aga ne mu an mo ojiko ma ye de Ghana mamu potuna ide buru pa wonu ala on nzana mala yo la fazi ya bi elizo njimani akenu ku ya my dio ngoboke zan companies in sun more but was on a joint venture in la yelnia be track record la yengude bi mo kreke za hedi mo yele kala baba kra ba ye more a company organization like GMPC ya na ke Ghana gas na ye de Ghana muane yengra yenye company sikamo but net track record bi ala mo ye de yenwi mo kreke but they be special be ba ye we Jamaica la ye nwude bi zo moti ye me ye ne ya be nezo ha ne ahosese be ne mo ye fe ye ma be boba be ba koro be lizo njimani moti odan ko parliament ne enu akenu ku motozo nala esese kanze bobo be lezo ha ne ahosese be ne ya ene ke moti Nzema mo ya zalela be ba va Nzema azale 20,000 acres na ba va be lia wo ba ba ura wo ba be lia zukwa na ke be ko die zan zukwa ne ba fa ba ye project ne yani company community mo ya zalela yimo yeshi ni no be my she was hand project ne moto zunula Zahane joint venture agreement moment in Sanka yela be say be budget $150 million ba asale
no kwa ke mo yeltie di ele kreke benya be di azere boba ni meni mo de mo abelaila mo be benya bobolo ndwibie na ne $150 million sika nwane dumani be kaliye ye nwane mo ba maba mo da ti meni mo be mebele ba zere mu anala sebe ma be de bi boba ndwibie akimotozo nsia la yele bizake kemotiye Ghana gane oba va Ghana zare yava Ghana de kwa be fray guarantee kreke me va mitimi wure ken ke yezuka ka be kali la se me ni mandu am dan badua e mal guarantee nya Ghana gane ba va Ghana zare yava guarantee ya dozure na wiemo ba me ba va ze heidi e ba ho ba yezuka ba ye de bie na ba va no 90% na ba mai mo 10% pa mediema anienu okreka me say ewiemo ba ye zedi ado no okreka nzebra because above was zero wa beti wa boka wa dozre na wiemo ava kwa ye de bie aye dwuma ne na ba me ba va no 90% na ba mo 10% la okreka Ghana ga no na blesisi ya so tenzima nche blesisi ya Ghana ga no na blesisi multi parliament ne enu akemodwaila ya biza boboke na ze joint venture agreement mo ye Venezuela parliament be dinre bio ayi mo fikani aso ze nya ne mo mie mo bie kon enele ka bio mo ewemo bele kozo ba ye ze dia ya parliament ebo modern ye nua ya kemoli ya mozina ye biza parliament ke be biza na je minister ken ne ka mo ye nwe die ka mo ye nwe mo ye ka mo jokala ozunre bi ana ka onzunre bi na yave ya dozura no konka ye committee on Nzema Doniala take petroleum hub mobile ye nguro ye kure kpale ye kpene ko bazura na momu ye ngejina program bi a mo baba ye mo odi Nzema abura ka krede kezuma ye nwila se baba ye debie boba okreke baba ye ba Nzema abura osanke Nzema mo ya zare ye bele die baba ye die la ye nwu de bie duko bia la mo wonu amaya eni a okreke se juma ya mazwa Nzema ba mini ya zare Nzema bears the risk of losing its land. However, it has no upside and no guarantee of future and ongoing royalties or profits. Imoti yema Ghana Parliament ade. Nabani enu aboy. Babo modern committee ni Moli Energy Committee ni Energy and Mines Committee ni babo modern nabani enua. Bemi yengu no hala mo wonua osanke. Se bi yengu no hala ni a obabua Ghana mamu ekpoti obuka yede Nzema mono. Na ze hey krata mo ye hoye ma chairman of the Parliamentary Committee on Energy and Minerals la. Ye voda koni alabie yama ye Speaker of Parliament. Ye vebie yama me afutofe. Honorable MP for Jomoro. Ye vebie yama ye papa Amakofibua. Honorable MP for Alambele. Ye vakunyema ye diema Akonoko. Honorable MP Eva Rojra. Ye de Nzema ye MP sinsape ye ba parliament ya ye mewe bi alabi. Akenoko Minister for Energy oda ye mebi. Ye ma ye wura na jei motors nsa. Mo oda ye ole Paramount Chief Western Nzema Traditional Council. Neza no ko ole chairman wo Petroleum Hub Development Corporation la. Ye mo oda nko bi. Ye ma President Nzema Traditional Council oda ye mebi. Yama Kinkakwaka motors nsa yama ibie yama Chief Executive Officer mo oji Petroleum Hub Development Corporation ya Azula yama odanko bi aki ye suna kpanyini asonu kpanyini Archbishop Charles Palmer Buckle mo vi brofo na ole Archbishop wo Cape Coast la odanko yama ibie yake ye MC Nsane Mole Jomoro Municipal Assembly Elambla District Assembly DC yake ya MC mo wo Nzema East Municipal Assembly la ya mabomu akpotin bie
motin gban ma ka mama ye ma bebi ala nzemezu avre ye ba zalake ewe biala mo do krala obomodene no vrebe especially be MPC mo be vrebe na be ma be nwike ye kpene ka bedanko be to azre be biza na be nwo de mala kozula odike ye mo akpoti mala kozo de be bia mala kozo nzimala odike oyeye hyiasa ye de be bia la asesumani ala Niji petroleum Nzema Petroleum Hub committee ni ejakan me da we bia lase ye bizabe krata me ye ne hola onzin de bia no kuma ba ala ye ba ya dubenyu ake yesare ye ngban ma ka mamu akpoti ka we bia la mo ye hyiasam na so le ndiazu bi of 14 azula obomodene no ma Ghana ma duone Ghana ma eduone ye da ba asesumani ala ndame aluwa